Karbiang long alu tovar krong phli nangkili pen ke karbiang long ara tum anta ningkarong pen mesen tovar cheleng dunlong popusi ningkarong chipi ponentilo. Athe National Highway Authority of India hin pen kaselam pon tovar bangke PWD pen kaselam ason kesemar oi atovar kali pu abangke raratum chini pami. Raratum kachini pona bangke state PWD lepen Karbiang Thomas Council angkang ke do PWD sai kamatum pen kaselam pona tovar bangke meme pusi chethan ponen tilo bonta lang ikthak bangso tovar. Bangso tovar ke state PWD mate Karbiang Thomas Council PWD sai kampenle kaselam pon tovar kali. Bangso tovar ke National Highway Authority of India pen kaselam pon la pen Karbiang arar phan kipanong pitang section 7 Dillai pen Lahorijan adak kaselam tang atovar lo. Puthot lang iktha Karbiang arar tum. Dillai pen Lahorijan adak kaselam tang tovar bangke kisai oi mate third class tovarang bong chit lapuan karnut gari anta kacheleng kisung thektik anpin lo bonta NHAI tumpen thangnat kachelang dam ave lapen kaselam prui jepan anta ki matha kavidet penajo raratum ani bang kacheleng kisung thektik ason si thekpon long lo tovar kacheleng kisung thektik chot kalisi tovar ka hingnu akile kilit parpik ajo gari bai kaching koinang alama bangke aphai lakha matsi unederlo bonta atovar ke wak langteng thak karnu ka bangke ardong ki or damji alama matsi chithan the kapre ga din pen pangbar damlo pulotang te Karbiang long penang tan an bangke krong phli atovar ka salam mipik hangjang bonta Karbiang long alo ka cheleng bom atovar krong phli bangke tovar ke wak penle langle te lang thai matsi ave tovar ke wak pen si pleng set an pin lang na pen kesemar ju pule lang dak setami kebang tovar si chileng ponang lo la soting pulotang te ningkan pho kaselam proye por anabangke akewak doanta selam ponpo bonta ningkan pho phi abangke NHAI ahin pen Karbiang long phan kaselam pon krong pli tovar bangke tovar ke wak langbung tovar si pleng set pong tovar masi chilengun e halapu tovar ka hingnu akile kilit pega jo hormu ki pon ki wana truck do ana tumta kapre ka dimalong krong pli tovar cheleng mi sen sita lada Karbiang long tovar krong pli bangke ki misen adak matsi theklong de la sojo gari ke vek siksak pikhang jang pusi truck te war tumpen ningje poninti ऐसा रहता है भैया बोलिए फुल लाइन ऐसे रहता है फुल लाइन तो झकास होना चाहिए लेकिन अभी देखिए फुल लाइन का हालत क्या बोलेगा अभी इधर से गाड़ी कल रात को एक तो फंस गया था एक तो वो ऐसे वाला गाड़ी देख के उठाया। आप कहाँ से आए? हम दिमापुर से आए। कितना पर जाता है ये रास्ता आपको? हम तो मान के चलिए रोज जाते हैं कल फिर आएगा रास्ता ठीक नहीं है कभी कभी रास्ता ठीक है देखिए वहाँ से यहाँ इतना लोड गाड़ी कैसे आएगा हम लोग का मानिए छोटा गाड़ी चला आ रहा है इधर से उधर से छोटा गाड़ी आने में इतना दिक्कत हो रहा है तो बड़ा गाड़ी क्या दिक्कत होगा। एक्सीडेंट का चांसेस बहुत है कि नहीं? एक्सीडेंट का चांस बहुत है ऊपर से गाड़ी भी थोड़ा हाई लोड पे कभी आता है माल तो अंडर लोड है फिर भी हाई लोड आता है तो कभी गाड़ी को बहुत कैप साइड होता है इधर तो अब इसमें तो क्या बोलेगा अभी गाड़ी पत्ती टूट के भी गाड़ी कैप साइड होकर पलटी होने मांगता है गाड़ी तो अभी देखें आप तो कैसे पलटी होगा गाड़ी तो अब संभाल के नहीं ले जाएगा तो गाड़ी तो ऐसे ही होगा पलटी तो रास्ता तो फिलहाल के लिए ठीक होना जरूरी है। हाँ अभी एक्सीडेंट होने वाला था ऐसा क्या? ये तो है ये तो बात सही है अभी यहाँ से अगर संभाल के हम लोग एक गड्ढा से नहीं निकला गया तो अभी तो एक्सीडेंट तो जरूर होना है गाड़ी तो पलटी हो जाएगा अभी। कहाँ से आया है और कहाँ से? गुवाहाटी से आया इंफाल जाएगा। तुम के माथा बंके tovar krong pli nang lelo pusi ningkarong chipi ponenti bonta pini nili tum ke wang hu tovar ke hengno jok nili tumagari ching thang loklo langdam lo protang te tovar krong pli ka hengno puke ladak NHAI
ahin pen kasilam pon section 7 chotkali parokhua pen chinglok Lahorijan along anta tovar kimiawi lasi bangso putha Carbing Thomas Council kichariatum sitame langdun pamieson temi senji pusi ningji ponenti Karbiang long itu dak 4 line lang mepik lo pusi tum kon ni ngarong lo sitame ni tum pini ke bang same tum gari chingthang lok lo ladak kopi pot ma polote NHAI la tum itu man kilang ka pangkre alang tum implementation alang tum kichok che maneka itu mo phan karbiat pilo tribal atum phan punang lang plot male to phan je non adim ladak cholle ka henu la pugali 4 line itu parokhwa tu ile tum dak la Nagaland border an ka towar masi henu sitame ile tum thengam long lo polote non tolgata me kang pupo tolget kang pupo sitame towar ke pini ake mit itum theglong le pen la 4 line bole la ana kang ar ke ile tum na hoka 4 line me tele tum theglong le lasi labang so along abang ki NIGC la tum adai chen vek nangji jong si la so towara join ni ben command accident apran nam jui bolote la ke la so dai ke chen ni la ke NHAI tum si ai adai chen nangji la pen geli isi ka chuning ribang la halo etum Karbiang long tame tonos council ben tame tum kelang dona pangkre la si ili tuma council tum man me jong si tum dhila wak bolotang te labang so towar ke la puan si tum manang ton pikok ji la si ka chuning ribang la halo Karbiang long tonos council ben tame la bang so towar bang NHAI la tum han ala tum ajure pipen la bangso towai mesen mene papunai ban sini tum chuning rilo News report Carbing Long Life